Baru je masuk tahun baru 2026, Amerika dah serang negara Venezuela dan tangkap Presiden Venezuela, Maduro. The United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela, successfully captured Maduro. We're going to run the country until such time. There's going to be a team that's working with the people of Venezuela to make sure that we have Venezuela right. Selepas Presiden Venezuela ditangkap, Delcy Rodriguez mengangkat sumpah menjadi interim Presiden Venezuela dan diminta beri kerjasama dengan Amerika atau kena akibat lebih buruk. We're going to have our United States oil companies go in, spend billions of dollars, the oil infrastructure, and start making money for the country. Untuk pengetahuan korang, Venezuela adalah antara negara yang mempunyai simpanan minyak terbesar dalam dunia. The oil that has been seized. Maybe we'll sell it, maybe we'll keep it, maybe we'll use it in the strategic reserves. Selain simpanan minyak dirampas, simpanan emas Venezuela di Bank of England dibekukan. Konflik ini bukan saja beri kesan kepada harga minyak dunia, tetapi kepada emas juga. Kita tengok nilai emas telah membuat kenaikan minggu lepas. Sebab tu kalau kita tengok technical analysis, sebelum ni gold membuat break and retest berdekatan 4,300 USD. Jadi resistance become support, RBS. Kemudian kesan dari konflik Amerika dengan Venezuela minggu lepas, terus gold membuat kenaikan. So kita tengok SOP indicator. Di time frame daily D1 ada SOP 1. Keluar label up menunjukkan market direction masih bullish sebab belum keluar label down. SOP 2 ada green dot, data ada bullish momentum. Dengan SOP 3, breakout di atas moving average dengan confirmation grey line bertukar kepada warna hijau, maksudnya bullish momentum semakin kuat. Sebab itu minggu ini kita dapat lihat nilai emas telah melepasi 4,500 USD dan masih meneruskan kenaikan. Saya trade menggunakan indikator. Kalau korang nak tengok cara saya growkan account dari $50 ke $1,000, boleh lihat di playlist TikTok Trade Indicator I. Dan kalau korang nak dapatkan indikator ini, boleh klik link di bio.